Ćao ljudi, evo nas ponovo u The Pirate Kill Vasić. Mi ćemo danas malo igrati gameplay, pošto znam da nisam dugo. Mislim, ja sam. Odnosno nisam. I, ajde sada taj Džegrica Flappy Bullet kao Flappy Bird. Možete se i da predpostavimo. I idemo. Što? Sjećam se da sam bio profi u igrici, ali ne mogu da se... Sad nije Flappy Bullet, nego Flappy Flight na face. Aha, 6. Ma da, u igrici mi se nije baš nešto mnogo sviđalo, zato što sam se nervirao ko ludak. I 10. Aha. Igrat ćemo još 2-3 puta. Nisam baš toliko raspoložen. Zato što nešto mi se ne igra. Ne mogu da igram Minecraft. Iz nekog razloga neki problem sa Minecraftom. Ne znam po čemu je problem. No da. Nema veze, ni Minecraft jedina igrica. Mislio sam da snimam Black Light Return na svom kanalu, ali nisam nisam se setio, nisam imao dovoljno vremena jer kao što vidite imam Windows 7 Professional i to me fora. Mada dobri osjećaj uz Windows 7, ništa i ne baguje. Sve je odlično. I 29, odličan skor. Znam da većina ljudi nije mogla to da dospe, mislim mogla ja uz hak. Kao što vidite, nijedan hak nisam iskoristio. Samo trebate da znate kada će ta ptica, znači kad ide dole vi morate da kliknete, evo da pogledam. Vidite, ona ide uvijek dole i ja je teram na gore, znači mora nekako je tu, kod da će da se slupa na ovaj špic. I tako će vas mozak da se... Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam što podržavate ovaj kanal, hvala vam što me lajkujete, šarite, subscribe-ujete, vidimo se uskoro. Ćao! Ljudi, jedno važno obavještenje, neću moći toliko dugo da snimam sada klipove, zato što ću biti u gužvi zbog škole i imat ćemo mnogo testova, čak i iz fizičkog. Dakle, možda to ne izgleda toliko važno, ali meni je to važno za kraj škole. Ali ću se truditi da snimam klipove, što je više moguće, da me lajkujete video snimke i hvala vam što isto podržavate ovaj kanal. Naravno, vidimo se dosta puta, hvala vam što ste gledali video, ćao!